ଆମେ ଏଥର ଭାବୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା କରିବା। ବାଳକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆର ବର୍ଷ କଣ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ସେଇ କଥା ଉଠଉଛୁ। ଆରେ ଛାଡେ ଆର ବର୍ଷ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କଣ ସେଇଆ ହବ କି? ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଗାଁ ସାରା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା। ଆର ବର୍ଷ ମାନୁଛି ଆମର ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ହବନି। କଣ କହୁଛୁ? ହବନି ତ? ନା ତାହେଲେ ଗାଡି ଥାଉ ବାହାର କର, ଆମେ ଯିବା। ଯେତିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କଥା ହବା। ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର। ମୁଁ ଏଇ ବସିଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର ଜଲ୍ଦି। गाड़ी स्टार्ट कर। ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖ କେମିତି ହବ, ଖାନ୍ତିବ ଏ ବର୍ଷ। ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଆମ ଗାଁରେ ଫେମସ ହବା ଦରକାର। କଣ କହୁଛୁ? আবে এ বর্ষ গণেশ পূজা হব না হবনি মতো কুহ। କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ଆର ବର୍ଷ କଣ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ବାବା, ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ମତେ ଠେକା ଧରି ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା କଥା ଉଠେଇଲୁ। আবে তোরি ভলিয়া কিছিটা পিলা আমার এই গণেশ পূজাটাও বন্ধ করদেলে। তু যাহা কলু, তম বুঢ়া সবু নাটক গোবর্ধন পচানু কাইকি। अबे साले ଆଉ କଣ ନା ତମ ବୁଢା ଖାଇଲା ଘରୁ ପୁଣି ବୋହିକି ନେଲା। ତମ ବୁଢା ଫୁଟବଲ ଉପରେ ଠିଆ ପଡିଥାନ୍ତି। କାହିଁ ଚାଲୁ ପଡିଆ कैसी लगी এইটা শুণ, এ বর্ষ গণেশ পূজাটা কি অটে কেবল মু দেখিবি। নমস্কার, জয় জগন্নাথ। যদি আপনার এই ভিডিওটি ভাল লাগিছি তাহলে পাখরে থাকা কমেন্ট বক্সরে গোটে কমেন্ট নিহাতি জনাতু। আমি নেক্সট পার্ট 2 ভিডিও বনাইয়া পাই চাহুଛୁ। যদি ভিডিওটি ভাল লাগুছি ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ, गोटे सब्सक्राइब कर देबे आ पाखर थिया बेल आइटम टी क्लिक कर देबे। नेक्स्ट वीडियो आमे आपन संग रहिबु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।